Dragi moji, danas ćemo raditi jednu brzinsku Jaffa tortu. 3 jaja i 3 žlice šećera ćemo izraditi sve dok nam se šećer ne otopi. Zatim ćemo dodati 3 žlice tople vode i 3 žlice ulja. Malo ćemo izraditi, te dodati 3 žlice brašna u koje smo umiješali pola praška za pecivo, 2 žlice Neskvika i 3 žlice mljevenih oraha. Priredit ćemo kalup promjera 26 cm. Biskvitnu smjesu isipajmo u kalup i stavimo ju peći 10 minuta na 180 stupnjeva Celzijevih. Pečeni biskvit ćemo ostaviti da se ohladi u kalupu. Za to vrijeme ćemo skuhati kremu. 2 pudinga od vanilije, 1 žlicu brašna i 2 žlice šećera ćemo izraditi sa 2 decilitra mlijeka. U posudu za kuhanje stavimo 4 decilitra mlijeka i 4 žlice šećera. Čekamo da prokuha, te u njega ukuhamo izrađeni puding. Kuhamo ga par minuta. Skuhanu kremu isipamo u odgovarajuću posudu, prekrijemo ju prijanjajućom folijom i ostavimo da se ohladi. Ohlađeni biskvit obložimo rastezljivim kalupom i prelijemo ga sa 2 decilitra soka od naranče. U ohlađenu kremu dodajmo 150 g margarina. Zatim ju izradimo mikserom sve dok ne dobijemo svilenkastu teksturu. Tako pripremljenu kremu ćemo podijeliti na 2 jednaka dijela. Jedan dio će nam ostati svijetal, a u drugi dio ćemo dodati 2 žlice Neskvika. Biskvit ćemo premazati tamnom kremom. Zatim ćemo preko kreme poslagati Jaffa kekse koje smo prethodno umočili u sok od naranče. Kekse ćemo premazati sa svjetlom kremom. Pripremit ćemo preljev. 2 prozirna preljeva, 2 žlice šećera i pola litre soka od naranče izradite i stavite na laganu vatru i miješajte sve dok ne prokuha. Tako pripremljeni preljev prohladimo pola minute. Isipajmo preko torte. Tortu ostavite na hlađenju preko noći i drugi dan uživajte u ovom preukusnom desertu. Budite mi zdravi i veseli!